Datang Pak. Apinya, rapnya. Tengok kunyah, tak busa-busa kemana-mana. Itu dia madokhe, na yung si Mio niya pas lagi. Mio. Ya pine, tengok lagi utuh kinya. Boleh sama dia. Dia kepentingan nya lagu-lagu. Lagu kong harapin na. Nah ya. Ya lagu no, nya penting na. Yo ya. Oo. Yung kay tumbay. Pernah tempat itu? Yo. Kong harapin na. Nah yo. Perap na no, perap. Nung tumbay pernah main di Ngkhir kong harapin na. Oo. Yung kaya show di ngusung pemain musik apa ya? No, Apa? Maripin. Yang galan. Yang galan. Yang galan, doon na dininggalan ng Kuwakatos. Kuwakatos tumbay. Ano ko katus tumbay. Ngayon, si Kam,
paling pira po, 10,000. Oh, jadi tin kak ngundang Jadi Arifin na lah. usus hindi ni. Iya nak ngusung grup lah ya kayak undang Oo, niya yung undang orkes. Na, si Bukba aja na undang artis na. undang Arifin. Jadi kita kasuk pun hang iring mo ya. Iyon, si Kam na pasang niyo. Kira rekam itu Arifin lah Arifin. Wan mana sunod alat ni, mana. Pemain-pemain ni. Mereka dia mapak lah. Iya pemain ni dalam. Iya. Jadi makata no. Kira kak show undang ada yang galan tu. Iyo mana. Yang ano juga alat ano lah. Yo api orkes juga, salon. Yo alat komplit atin. Ucakai. Gitu lah.